Karbi anglong Labor Union atumpen Felicitation Program CUM General Meeting kepaman pon. Kardom nelibirta life thanbang phi Sami Rini Mailin Timongpi. Asnonang tonpen birta Arjuponikha. Chairman of Labor Board KAAC akerap pen Karbi anglong Labor Union mate KALU Dhansori Committee aro kesengpon. Pini chitia chiklo ni phai pho arni Karbi anglong Labor Union Dhansori constituency aro Dhansori Sports Association Auditorium Hall Complex along Sengpon Tanglo. Halapu KALU Board Chairman pen lamthe ki jai pon ki. KALU asom ki Sengpon pen Karbi anglong arat kachongdat ki joy ke jiaphan. Karbi anglong Autonomous Council along ese angtong chebidon pen ajada sai sitame. Methang Karbi anglong aratum pen kachuklem dun long jiaphan. Laboratum ki longpon ang jiateng hei huyalam the jai pon. Bangso mai long man peng alo hisar po man pen kachitong Karbi anglong Labor Union Chairman Khorsing Timong pen chitong du. La pen KALU Central Executive Committee mai phu Mensing Rongpi Kongchun bang Bidya Singh Rongpi Bokajan LA Committee Renuka Ingtipi Vice President Bidor Singh Tokbi Dihin Rimbang Sunil Tiso Lapen Dhansori KALU a committee kimi Klembang phu klembang phi anparta sorkari gaambura Rong asara tumpen chitong dunsi may misen pen pachun pon. Daldali pen Birta Life Apherong ke Abraham Tiso report. La banque ni tu ansi la Labor Union kosong sikit naik mah ai angkan sanda bang kita kita dibihin pen. Kita on kita angkat tu fansi nah. Kita orang nak ada lagi. Pilot dan rat kami atau macam kita itu lah masa kita ram nanti ni macam kita kata rat pen kata lagi cerap itu kan yang kunjram di masih macam rat kita bahai kita pun pangkang pun di kai keng pun itu Labor Union pen itu Labor kami itu program sih issues pangkang tu kali itu itu kami yang jadi mantap rekordal kan media mata ini kalau sampai terus dapat আজি 19 ধনশ্ৰী সমষ্টিত আমি লেবাৰ ইউনিয়ন সভাখন আহ্বান কৰিছোঁ সেয়েহে আজি উপস্থিত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেয়াৰমেন খৰচুং ডিমু ডাঙৰীয়া দেৱৰ নিৰ্দেশত আমি ইয়াত সভাখন পাতিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ বহুত তেনেকুৱা লেবাৰ কাম কৰি খোৱা মানুহ বহুত আছে আৰু ইয়াত তেনেকৈ এতিয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী চবেই মিলি এই সংগঠনটো মানে এতিয়া সংগঠন বনোৱা হৈছে আজি কাৰ্বি ডিমাচা নেপালী কুকি আদিবাসী সকলোৱে আমি এই সংগঠনত আমি আঁতৰি গৈছোঁ Pini Birta bangke labang sekang tuan poniklo laing bom tha Birta Live.